Wow. Green team, Heineken team. Iya. Yang mendengarkan pemain. Iya. Boleh Kak di sebelah aja ya. Perfect. The secret to this beer's perfection comes not only from its quality brewed, but also from John's perfect serve through star serve technique. All beer lovers in the country love John's beer, except the infamous Susan Bones, who is envious of John's, and might justify all means to get what she wants. Ya udah, kamu gimana nih? 10 menit lagi deh. Gue the real pasang alarm ya di HP. 10 menit. Gue tungguin, gue Semangat betul kalau nyetain aib gue. Udah besok 10 menit bunyi. Sayang nih udah 10 menit, pindah ke kamar yuk. Jangan pegang aku. Tersanjung aja. Aku gak bisa kayak gini. Cinta Fitri. Gue cuma mau mindahin dia ke kamar aja. Gue masih Oh ini, yang ini. Aku jijik banget. kamu jangan nodain aku. Lo kalau misalnya gue takut gobong, gue ada video gitu. Jadi Sumpah ini orang berempat paling suka kalau dia lagi nyeritain aib gua anjir. oh, udah demen banget gue. I wish I was there bro, gue udah dokumen tuh dari jauh, udah tele tuh dari jauh. Nih, kakuan nih Rin. Abis itu akhirnya gue mengadam gotong lah ke kamar, gotong kan, set tidur, jebret. Udah nih gue udah tidur. Emang orang aneh. Hey, Kok kamu jadi gendut sih sayang, ya ampun, males deh. Look at me. Jared, sit down, sit. Oh. Pipi. aduh kok vibe Jogja deh. Lu bantu gue dong, kenapa nih gue di Gue pengalaman. Gemes gila. Baju kita untuk foto hari ini dari MAC Contemporary dari Kameli Sandra. Gemes. Aku juga bawa baju-baju aku. Kalian bisa pakai. Dah, dia nih. Cie, cewek gue. Lucu banget kan sisanya. Pink sesuai dengan tema kita hari ini. Cewek kue.
Wih, dibeliin kopi nih sama Dea dari Let's Go Coffee. Coba yang mana nih yang enak? Ini ada latte enak. Mau deh coba aren deh. Ini ada coklat. Thank you Dea. Ih, asik. Nontonin Shannon lagi latihan buat besok. Di mana acaranya, Shan? Di Monopoli. Di Monopoli. Langsung datang aja. Besok jam berapa? 9. Jam 9. Gua harus datang terus. Gue datang. Iya. Oke. Kamu ini ya.